Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 18 versikulo 5. Saan arumbeng nga ayunan ti nakabasol, gaputan no kasta ti maaramid, saanen ang maited ti hostisya kadagiti awan basol na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. At 22 bote ti arak nga inuman ta, pare Luis. Pulutan ta ngay pare, awan ka di ginatang mo. Ha? Ay, pasensya kan pare. Awan mo't ngamin nabati akwartak. Iso nga arak latan ti ginatang ko. Sana parikot day ta, pare. Adda na panunot ko nga ramidan ta. Anya nga day ta, pare. Takawon ta ti manok ni nanaton niya. Sana bale, awan ijay balay na ita. Ha? Ang kasano nga numamon na. Saan nanto amamuan? Basta surutem laeng dagiti ipaaramid ko ken ka. No kayat mo anaimas ti pulutan ta. Adumod gayam ti manok at tarakan ni nanaton niya, pare. Isungarod ako nakakisayan ta, pare Hoben. Naimas manan ti pulutan tanong kastoy, pare. Ay kato na. Diskarte laeng. Ala, agpili kan iti kayat mo at iliwan ta. Deta nangisit adakkel ti takawon ta, pare. Mabit lang. Oh, apay manan? Amangan adda ni nanaton niya di taon nagtibalay na. Awan, nakita ka na pa ni bangkag na itay. Sige. Agawa ang nga ron timang tiliw iti manok. Tapno adda pulutan ta. Bayag yung matan nga ilukat tiri daw nanang. Day, nabartag ka manan ang nagawid. Ay, anya nga day ta nakasupot nga inyawid mo, Luis. Nga, daytoy. Karni ti manok nanang. Ha, nangalaam nga, iti day sa anak ko. Di yung pigsan, di agsaw. Manok ni nanato niya dayta. Lukas ta, tinakaw yu, ti manok na. Wan, yung di yung ibagbaga. Apay ko mga ibagak ngay, kat kagurgorak na di akaro ba tayo? Kunamlan asino ng agsasao. Nasayahat no kasta nanang. Alaan nyo dito nakasupot na karni ti manok. Ramanan nyo mata. Nay, si kamot ti lumabas dito'y paraangan may mariton niya. Wan maray, mapukpukaw nga minti may sa manok ka. Amangan no adda di tawi. Ay, nay, awan mo tinakitak, maray. Ay, sa dino nga rudon nga iti ayan na. Amangan mo't no adda nagtakaw, maray. Asino kumang ay tagtakaw? Kat nabayag matan nga awan tagtatakaw iti manok dito'y barangay tayaw. Ay, di tayo lamo, maray. Amangan no, kalugaran tayo matla ang tinangtakaw. Asino nga'y kuma, Mari Merlay? Dagiti agasawa adan ken Christina. Saan ka di adayo da dito'y lugar tayo? Hanya nga'y ti amu tayo. Amangan no, ang tatakaw damot na kita. Ayun anya. Apay ajak na panunot dayta. Kasaritam idamaray. Tapno saan da marwam. Ayun, kasta ti aramidag, Maray. Ni nanaton niya matya kinasarita yu di taruar nanang. Wan anak ko. Salsalud-sudon na ano nakita di manok na. Anya iti bagayo? Ay, katimbagak nga awan tinakitak. Kan imbagak nga amangan no dagiti dayaw tinagtakaw. Nasayahat no kasta nanang. Ay, ay, jakmat itulaw ka maduktalan na ada kayo kan ni Hubeng tinangtakaw. Inton malam, kisayan mi manen ti manok na. Ila ko mi man iti sentro. Inuutak nga ibusan ti manok na. Nasaya at day ta anak ko. Ibusan tayo ti manok day jay a babae. Kita ak lang. Madlaw kagura yu unay day dyan nanaton niya. Wan agin babak ng mut nga main. Kunamlan asinaw. Day jay ti may bagay kan kuana. Nakadalos ka din iti silenta, bakit? Wan lakay, nalpasan. Maganda nga rodan Naluto mo ti masida. Sige nga, Rod.
Ay, si kanti mangikararag iti kanan talakay. Wen, awan ti parehot bakit? Ay, mabiit madlaang. Ah. Kasla ni nanaton niya akaaro, batayo matay ta sumungad. Ne, huwag nagpwesto bakit? Anya ngay nga tati umay na ibaga. Kasta makaungot Nagparda sa magnan Anya kumangay ti makagapo nga agungot. Katawan mo't dakas ngay naramit taken kwa na. Christina! Dan! Rumor kayo dita! Nay, aday tan. Ay! Ingkalukatan ti gate. Tamang isagana akmet iti pagkapiyo. Umnog kayo pa, tagkapi kayo, nanaton niya. Ay saanan! Umay kula damagan, no da kayo tinangtakaw ititarakan ko amanaw. Anya? Agpudno ka mandan. Da kayo ka di tinangtakaw. Awan ti tinaktakaw mi. Nanaton niya. No saan ada kayo? Asino nga raw? Mano atawan nga awan tinagtaktakaw dito'y lugar me. Italaang nga imay kayo. Di kayo ko magpapabasol. Tapod nung awan matitinaktaw mi amanok yo. Ay, ore agrason ka. Amuklatan ada kayo tinangala. Alakitin, erwaryo ti manukaw. No saan? Bayadan nyo langan. Apay ko mabayatan mi katawan mati inalalami. No saan nyo abayadan? Agreklamo akije barangay hall. Tapno agmulta kayaw. Kunak mo't apaunagam ni nanaton niya, lakay. Ay, di na kaya't ti umunag. Apay nga min aya. Anya kano ti gagara na. Atapon na adata tinangala iti manok na. Anya? Natakawan ngamin. Anon ta kumamot ti manok na? Wen nga rod. Tsaka mo? Unay mo't dayjaya na bakit? Oray mamirmiraot talaang. Saan tamat nga aramid ti agtakaw? Ay, nanyangay nga rod. Nagreklamo di barangay hall. Sangun ta Wen na. Anyat gapuna ngay ngagbutang takan ko anak. Katawan mo't basol na. Husto ta ko namlakay. Alakit din. Mangantakit din. Di mon pampanunutan dayjay nga imbaga ni nanaton niya. Nay, pare Luis. Anya ti aramidam dito'y balay. Adda na panunod ko apagkwartaan ta, pare Hoben. Ha? Anya ngay deta, pare. Agtakaw tamanan iti manok ni nanaton niya. Sa ta ila ko ije sentro. Pang pinikpikan ko naman. Kasanungay, no... Awan ti pagdanagam. Santo amaamuan ni nanaton niya, adata ti mang taktakaw kadagiti manok na. Sigurado adagiti dayo ti atapen nang agtaktakaw. Ayunan niya. Urayan tala nga mapaninanaton niya iti bangkag na. Kat aramiden tanton ti planok. Ay, katuna, pare. Awagan nakto. Taipatong palta ti planom. Mga lataman iti 5 amanok na. Kita nasurok asa nga ribo ti naglakwan ta iti manok, pare Hoben. Instant money ko naman. Ayos. Adda manan igatang ta iti arak, pare. At iti bingay mo. Agyamanak, pare Luis. Katanya ngay. Agtakaw ta ka di manan, itong bigat. San pa'y laeng? Aglaylo ta pa'y laeng ta mga numadlaw ni nanaton niya. Ada tati agtaktakaw iti manok na. Uwan matkit di Sige nga rod, pare. Sa dino ti papanan nyo, nanaton niya. Luis, ang mga noad na nakikita yu atao anapan ije balay. Ha? Awan mat nana, apay ka di? Naksayan manan dagiti taraken ko amanaw. Sapay mabalinen apang pinikpikan dagi jay. Kasta ka di nana. Ay. Agsipot kayo Tamangan no dagiti met kalugaran tayo ti agtaktakaw. At apag ngarod adagiti dayo tinangkisay iti taraken ka. Panagkunam, maaramid da nga tate agtakaw. Naimbagtasan ada kami ti pagsuspitsaan na. Nay, kitkitaan nakmutlatan, Luis. Ha? Kunak, anya ti panagkunam, agtatakaw nga tadagi nga agasawa. Tsaka mo nana. Saan kumot ida na kasarsarita, sipod imay da dito'y lugar tayo?
Amangan no isoda nga agpaiso ti agtatakaw. No kasta nga raw, inak agreklamon ija barangay hall. Saan da pa'y abinayadan di muna at tinakaw da? Ita, nagtakaw da manaon. Anya ti maipaay ko, Maritonya. Umayak agreklamaw, kapitan. Anya ti reklamom. Ireklamok dagiti dayo dito'y lugar tayo. Ada ka didagas nga inaramid da. Ay, tinakaw da dagiti manok ko, kapitan. Saan laangan anam na minsan? Ada pamanagnak mo nga isuda tinagtakaw. Sa anak pa'y anatakakawan iti manok, kapitan. Italaang nga imay dagijay adayo dito'y barangay tayo. Mare, sana nasaya ti agpabasol no omet ti pamanagnak mo. Intun kwan na sikat na ireklamo. Ay na, kapitan. May pasiguradok adadan kan Kristina tinangtakaw kadagiti manok ko. Dakkel ti lugik iti inaramid da. Bayam, kasaritak dagijay nga agasawa. Kat numapanagnak nga dabasol da, pagmultaan tayo da. Agyamanak nga rodno kasta, kapitan. Papayaban na takano ni Kapitan iji barangay hall. Anya? Amang nagreklamo ni nanaton niya. Uray awan tinakaw ta, mapantalat-talakay. Awan ti rumbo nga pagbutngan ta. Tawan mo ti dakas ngay naramid ta. Kasano nga no ipilit da bayadan ta bakit? Oh, di saan ta bayadan? Ipakulong da tangay. Amo mati sistema tilintag ita. Kas kinunakon, awan ti rumbang apagdanagan ta. Jakman amo no apay ngagtatakaw ti panagkita dagiti tattao ka data. Gapo ka dito mamirmiraw talaan. Ay nalakay, ada plano ti Diyos no apay ang mapaspasamak ti kastoy. Mamati talaang kankwana. Ala, agsagana takit din. Ta sumangutan kan ni Kapitan iji barangay hall. Nagreklamo ni Maritonya di Kalman, ket kunana at tinakaw yu kano dagiti manok na. Pudno ka di. Awan ti tinaktakaw mi ang manok, kapitan. Saan kami ngagtatakaw? Sa ludsudak man, Kapitan, no kaano anatakaw ti manok na? Ti kunana kanya, ket idi Sabado kan Domingo. No kasta nga rod, saan ada kami tinagtakaw, Kapitan? Saan arumbang apagsuspetsaan na kami? Tatunggal Sabado, ket tumultulong kami nga agdalos iji simbaan. Numot Domingo, makimisa kami. Isumat lati kunag, takanayong kayo mata makita lumabas dito'y barangay hall. Ang amjak lakay at tiagsao, tadyak pa'y amo ti pudno. Tulungan na kami kumaamang linis itinagan mi, kapitan. Ngamin, agdinamagan dito'y barangay tayong agtatakaw kami iti manok. Awan ti pagdanagan nyo. Aramidak ti amin nakabalak, tapno maamuan tayo, ti pudno nga agtatakaw. Anya ka diti ibagam, Vina. Imayag dito yung barangay hall. Taada na patag nga ibagak kada kayo, Kapitan. Anya dayta? Sana pudno ti agwarwaras adamag maipapan kada Kristina, kendan, Kapitan. Amok no asino ti pudno nga agtatakaw. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Uwan, Kapitan. Naira na ngamin alimmabasak iti balay danana Tonya, iti dayjay nga aldaw. Mabitlaang. Kitaan nyo da ito'y aladawan. Da Luis ken Hoben metad da iti paraangan ni Maritonya. Saan lang aday ta, Kapitan? Ada pa'y video buyaan nyo na imbaga. Isuda tinangtakaw iti manok ni Maritonya. Nagtured dameten, imalaldawan nga agtakaw da. Wan tanual daw, mapaninanaton niya ijibangkag da. Apay nga itala nga ibagam da ito eh. Gaputa mabutengak ama iraman, Kapitan. Numabalin ko Saan nyo nga ibagbaga? Asyak tinangidanon kada kayo. Kopyaan nyo lang dagiti video kan ladawan, Kapitan. Di da ko man iraman iti dayto nga isyo. Nagsauak laeng, gaputa makon konsensyaak. Agyaman na kiti impormasyon nga ented mo, Vina. Kat di kagdanag.
Saan ka mairaman iti daytoy abanag? Awanan kayo iti bain, Merle. Nay, apay akas na ti panagsasaom kanyak? Amukon ti pudnaw. Ti anak mo ani Luis, kanti kumpare na ani Ruben tinang takaw kadagiti manok. Ay, saan ka ngagpabaso lakas taton niya? Amom ka di amabalin ka nga ireklamo iti kastangar aramidam? Ha? Adda video amang ipaneknek nga agtatakaw ti anak mo, Merle. Ha? Luis! Rumar ka dita! Kunakmat kan ka nga awan ni Luis dito balay. Apay aya nga ipilit mo. Ha! Kasta! Kun konsensyam ngamin ti kamali nga aramid ti anak mo. Na, Apay, di ka makonsensya asabali a tao ti mapabasol iti dakas nga aramid ti anak mo? no awanan ti ibagam, pumanaw ka dito yan Tonya. Di ka giskandalo dito. No diyo kayat ti sumango kanyak, ituloy ko ti darumgaw. Nang runa ita, taglamlamang ti anak mo. Da Luis mat gayam tinagtakaw iti manok ni Nana Tonya, lakay. Sino tinakadamagan bakit? Ni Kapitan tinangibaga kanyak. Iso na laeng taglamlamangan ni Luis. Nabainan siguro iti naramid na. Ore, asino mo ta bakit? Nakababay na talaga ti kasta. Ay, sapay la ko mata malawlawagan ti panunot na. Kahit sangwan na ti bunga ti dakas nga ramid na. Ay, santanton amabay na rumwar bakit? Kunaktumot ngamin kan ka. Rumwar ti pudno lakay. Dakkala pagyamanan tay ti Diyos. Taada tao anang isend iti dadya a video ka ni Kapitan. Gapukan kwa na. Nalinisan ta tinagan ta, lakay. Di mo kanunungan ti dakas nga aramid. Korektaram no ammom akamali. Ket no kabaulam ti agtestiko aramidem. Laglagi pam asikati susi tapno maispal dagiti napanglaw a maidadanas. Kan mapapabasol iti banag adi damet inaramid. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangdarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.